एक हुबले ये भी वरो की प्रलोक की वस्न्याव सुक वो पट ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल ते हकनी का वीडियो को ओपन स्न्याव चपी वा ओंग का इरान वरे छापन पेट बियांग उट्रम हाकी खुबर थो ते वाइले ओंग का इरान कमते ते टोन आप ये कनी का वीडियो हटु वकुट खनांग वयो टिप ये वसखियत ते लदाम पे मुदे भी सब्सक्राइब योर न्यू चैनल स्न्याव भाई सब्सक्राइब वे खन्यन हाउ टू बेल वे एम टू खनांग वयो पतेन छो छो भी यो ये की वीडियो वथमे ते टोन्स डांगे ने कसंगी u Donald Trump da ong u waka good news he yeto wa iyaklam yesuk hakasin wa ar waka Iran ye ika uyo hakasngi Friday nei pha iyaklam ye ko usdang haka next le pound ro nya phau ar kanta we da ong u wada slim i uyo yaka good news le nei da waka Iran da chemchitom ko katni katwa mtip de ko yi u leader ko he yeto waki prangut ki kanthai wakantu u Donald Trump yaki he ka Iran wo pelaj yaki katwa ong u wadamut ka Iran wo penyap lut yaki katte wanda ong u Trump wa mcha penyap deki da ong u le wasungut u pelaj ki yaki hashen we sa sungut won u cha akset ki chibanai don hi hapo patok nei te wanda pelaj ki yaki we mpenyap deki yaki kam wo pen kan mo wan nin kasngi u Donald Trump da ong u waka Iran da rai ko wo penyap yakiti ki kanthai ki wakset ko hapo patok ki wa penman ye yaki we yarap yaki wi wan hai por wa mi yaki percha thma ha Iran dei wa ong le wa daw snyangu ba u yaka sarkar Iran la da pelai ko yaki he yeto wa iwakam u Donald Trump wa mut ka Iran wo penyap yakini ki kanthai ki wakset ko hapo patok nei liang ka Iran judiciary da kantai ko ye ni dei wa ong wa da cha thok we cha pan be u Trump ha ki khubor thok dei wa ong le wa da em na kini ki kanthai ki wa da dep cha pan lai we ki wi won le daw cha pan lai hi ki tang wa am cha pan yap ki we ka Iran da ong ko le wa kini ki duryong kini ki kanthai le to ki wa da chna don hi da ka AI we he yong sakhiat mto kam ni idurki te yi wa to yi wa lai mye de tip nei ba u Trump le ong wa thok ka Iran we ka Iran le ong ko wa thok u Trump he yeto wa ibo si main ka Iran ha Strait of Hormuz nado wasdang ko ukhang yaka we ini wa dep u Trump da ong ule waslem ka Iran wa yaka Strait of Hormuz le nei ba wa maling thau ko he wan de bo ko yakini ki si main kamte myi ko usai lut yaki we kamte daslem ko wa yaka Strait of Hormuz we ini wa dep da ong ule wa da yarap sai ka US yaka Iran yakini ki si main na Strait of Hormuz tangwa mpuyi usai lut waro we katte wan u Donald Trump da e order u yaki chipai navy ka US wo shoot and kill namo usiat laka yaki won ki jhat ki wa wan bo si main ha Strait of Hormuz kadwa em ka US blockade da ong ule wakam waman katte ki chipai ka US dang yale ki wo sailut yakini ki si main na Strait of Hormuz we nin kasngi u Navy Secretary ka US da resign ule nakakam yong o tangwa memu ong u neyi idaw resign u tangwa de resign u ha ini ipor waki Navy ka US dapteng ki yaka naval blockade hapot ka Iran we wo kem ne sis yaki chat ka Iran ne siat yaki won ki chat ka Iran ki wa wan bo si main te yi uman wa da resign u nei bha kani katma kam wo pen kan mo wa u Donald Trump da kam ule waki Navy ka US da dep siat pan ngam ki mduna ya chispa san phau ka de tali ki chat deilang waki chipai Navy ka Iran ki wa em hapo kate ka chat ha Strait of Hormuz te du kini don hi ki wa kwa open singao chapi ye subscribe we like ki video khnang wa yok ten cho phiu yo ye ki video wa thame khub le jipon